Hadian bagaseng sang partai Voice of the People's Party VPP kala persya ban al jakashu ban tay yakayeng sa nakabantaban penkendria yakibasong basa athemetor nakalang usembut menteri rangba kejala uba prestun tensong ula betha yaka VPP bakadai ban kiar nakajingle politics halo kajingtmu ban penkendria yakibasa athemetor sa kajaka jongka Shillong Municipal Board SMB Ngaku aban keren kentok ni kapor khamtam ni government kadon hok ayu kabasisir kasi ngitip ba all land belong to the people nila ay pat nakata kajaka sa government ban pendongkam nam taban serve yagi pai ba reho bangi pai pat habade bar kani kajingja po thami molong kabanginang kimilenti ba kan poino sa kata ka solution nega basungsi kalong ba ngan penken mau ba kipor bar kisem balit no lami kajingkain ba sispa prapo saw kilong yin kin penkerya nang tu napo thami mulong siapo municipal quarter kamamut sispa arpo pra kidai napo municipal bat san pun rio kidai naki weipat ki other department nrei ka basunglingo apat mata kalami kaneka lai saw puar families nrei larang yakhen nya taka baki ai kijing kain gumaki pau lai spa saw puar families kamamut basa sispa prapusa basa sispa sanpupra ki families etc kintrang ai ka sarkar ka jaka nam ta jongki kidei ki ei ngasosi ngasuk thang gaman sem kalong ba bale ki breu ki jongi ki pelong ko minong songwai hala ka jongkari balengim pendong kam ya ka bor ya ke ikhtiar kum kita ki try jala kum nungi dei banang ban deal bal kita ki nong songwai ka bangaku an pau ni kalong ka jingdo nong ka bakrau larangi pa ya po sor langi pai siapo ki border dang kindat por hagani ka 6 differences hagaji penbet ya first phase hag bari ka border jong Assam an Meghalaya kumba r phokhandai square kilometer kata kadai ka jaka ka bahab apo khana para pilang kata kalalik ei siapo Assam bat menta pat ngai iba sarkar ngamong tangi ba prestun marwei I honorable deputy chief minister Ring hapan keno ya sarkari brokoi ke MDA 1 mensua baka MDA 2 kadai keju. Bat hang ni ngi bala kular pak ban ai sai 1.4 acre. Bale. Kei hadukat no ko ba mangi indon na takajing susung nam takiwei pat. Kini gidi tang kinong tray jong sarkar ka bangakuan ban penken mau kum lokal mali nang ni sakmat imden penong kamsyu Harijan colony ngimdei ban penong kamsyu Punjabi colony ngimdei ban penong kamsyu Swipaling ngimdei ban penong kambet ba kum kinong songsnong hapo them yo mulong teka banga bu ya kata kajingkeli sakipat ba ya kita ki baju perta persya boros kata namar ngong tang ni kuwi laraga sarkar kadang hapan compromise ban pendem kum kitrai yang khamat kinong songwai live as it is nokam ban kata ye up baka VPP kan war ka bor ban ngin le la ka jong kamram Habai keren baginong patay kubor hagala asing ublay uba presdun tensong uloong baginong elam giba pendra megarai ke basyam naga sarkar kidai ke balak kamsan pertai klem datip igijing shisha ba klem datip igijing dan kinong syongshnong hagan eka jaka ula pensyai bagijing dan kam jaka ba sa iway point saw akar kam mod ban ai shikini gibreu ndre ke jaka an IT syaka Shillong Municipal Board bat kam day bakini gibreu kin long try maki Namaria kejaka ke bakin chongken sa kadai kejaka ke ban long try dan ke Shillong Municipal Board. Uba prestun tensong loong ba omdei ban lek kamsan pertai AA balare kidon kam jing pensyai kidai ban wani kendo yu kenang ba on batai yaki ik baro. Ula keno ru bagila persyang menelam baklai upat ba bad bo jengkeli menno balong bala ai kejaka syaki. Usumut Menteri Rangba uloong mai kejaka an ai syaka Shillong Municipal Board bahkan sale ke badan kam hagabai dai bat ginong tray jong ke board. Baru uloong ba uli ya kejingkren jongki balada IT ya ne kamat syaka VPP ke ai kebakan le. Haba kim tip yau a ne ubi bat kim tip ai ruem hendai kish persyang bai tang menelam baklai upat ba. Uloong bagi pat ba kisutho kambha bat ula kentui kidi kinong elam bakim dai ban sutho bakla bat ban om elam bakla ru yagi pat ba kejela. Those leaders who criticize the decision taken by the government, they are playing a politics. It's a political game only that they do. Without knowing the reality, without knowing even the actual numbers of the residents of that place,
So I don't want to debate. I don't want to waste time with this kind of issues which they raise. Number two, when we say we need additional land of 1.4 or 1.5 acres, means this land will not be transferred to these people. It should be transferred, it should be handed over to Shillong Municipal Board. Simple. It does not belong to them. This land belongs to the Shillong Municipal Board. That's what I'm saying. Don't play politics unnecessarily. If you need clarification, come and meet me. I will explain to you everything. So you can't just mislead people. I think enough is enough. Balikin ya keren hakatakulti. Ban persyang ban persutu baklay upay ba jami. Mga pi hamno pingi ong mangin ay jaka ya kitay. Ang pi jaka ngin ay jaka Shillong Municipal Board. Barki Shillong Municipal Board kan sampai ke dan kam kum kinong tray jong ka Shillong Municipal Board. Dan ray ngong pi ngai ke statement joki. Hana balada pimla menta IT hangi ka VP. Kai ka bikin le maki. Habaki beliau ki bom tip tayu aubi, klep tip ya kebenan kedau. Ki persyang ban persutu baklay ki pai ba jami. I think enough is enough. Upay ba ang try usutu ba kata. Tengah kerpat ya gini leaders, but kim day ban sutu bakla, but kim day ru ban mislead. Ya ki pai ba jok jala jami. Thank you. Kau kalong bakiong kenyo VPP. Nong elam jong VP watnum yalam bakla bat watnum le kai politics lenga ko ang pengkenmau baka VPP lanu kanum yalam bakla yo pai ba. Lagi ko ban ong tani ko. Baka jingkha juga VPP. Umday namar ka politics. Umday tanang ka banta ka politics, umday namar ka policy. Tegabar. Ngakuan penpal. Ba kajaka kadai kejingin. Land is life. Namar takadaw kani kadai kejingin ba kejingyap nam takalaway jang kilong dian kipaten. Kabar. Kabang kuan penpal. Ba persun iong ba I don't have time to explain. Kadai ba persun ni deputy chief minister ba dai chairman joka HLC. Ada ma pipi ong bamdan por te menupat bansim ita ka por ke jong pi. Ki serang balang ki ong sapan RTI ngaru ngan yai komit ya ki pai ba. Bangan yai budin nakadai hamadan nakadai po assembly. Namar kani kamut bangalong communal lani ngalong lani ngasyu nani ngisi yani way pat param song lekat no jing isi kabolong ka condition ka living condition joki kalong very pathetic. Tanggi bai I kilaban sotu kanu jing isi nam ta jongki. Tika kamram jonga kum khupa jong constituency bane khon nam ta jongki ru un humanitarian ground. Badai ban penkarya aiki. Namar ka hel hazard kamdan ba jing khapnya kalong ka ba shirkai. Tengah ke jero ya sarkar. Bakala sim ni ka benta Henry ke jingkeli par kalong menta. Balai pihak anda ai kerpang ita ke jaka. Balai ya ke employee jong municipal pihak municipal well done government MDA. Henry tang ni ko pat. Balai pim ai pat ikni ki department other department syaki responsible government department quarter bakin shift yaki syaki respective quarters. Lalai ban ai ta si ka 1.4 acre kata di ko. Tiga bang kuat pun pau. Hani ka por. Pi kawa ngasuy hapat bi ba postun kalong bayong ba kani ka jaka ngim sim laay na kabanta banong try ki nong song tipo thami molong kadai hendai ka jingkeli pat kalong balai ba pi hap hoi kan nong try ka municipal re balai pi hap ban ai pa ini ka jaka pi ai ki municipal employee kalabyang ai ba ki wi ko quarter kin sim jig hi ela ki jong ki employee ka ko an pai pat so we na preng ki muktiar hi ni ki singi ka jing ong ka jong I ya ki artli Kawai kalong ba don ki ba balain ki ba basta ki ba patay start. Nakuha ba upay ba on bishar manu patay start manu balain ringoong ipi respected doctor nice mo start ba mdadong kami upini kay school ngitip ba ki ikalang transfer. Hey ka trikam Henry kamut ba pi ki kintin jopi pensuluri government ba day tang kanon schedule area ba day ka European ward ban le ka bamon ka sarkar ka day jong pay ba kanumla ban le ka umon bishar pay ba so pension ya karay. Kawai kata kaba arpan kaba I respected muktiar yong biang ba ikentu ya sarkar ba kadai ban maintain ya ka MPDA Meghalaya Preventive Detentive Act pitip ba ngitip ba ke MPDA kumlo kadai ban trikam habak kum ki ingin ban trikam retang ni kawai ngas ko abanong ba no law on earth can prevent even you muktiar wanum long kadaw ba pen long kadaw bantang yo kondok jemput